mampon hina ye no ye nyina nim se adwumadie ba ko eda ho ma otumfu anasa afahye ba ko obeye eye dwura ene wo ba betwa na busua sesei de opemso ene nananom aka bo ma che so obeye nsiesie ewo asantemam na busua ye bedo sansem ye mu nyina asukwa abem kopie mu o manhia ahembobo ano nsem biom de tu dwa no ye bedo awura mu ankasa ha Yalan Media Ghana abehye wa like wa comment ama afoforo nso so enya bi ahye. So what Europe and America now will send this card Ghana kwade send wave money transfer app and I will bet to me use so will send the egu mobile money wallet so and our bank account so there will bet to me use and found on network crow I will use it will bet to me send it I will say our first transaction will be $20 free the answer will be using a promo code JSXM2 we use that promo code we are o first transaction nkwa de obenya $20 free ye nyina nim se after se ebeye mampon ne eye ne awie no afahye ba ko ho ma opemso eye se obetwa dwura a eno na mere bi kura mpodom ahe ne kwatena ba bi kwaka se otimfo ntimi ntwa dwura bra obesan ne ho oseli bisa esansa amamre mu no omu kire mu a eye dom ahene ene dwade otimfo ekra na bra wo mu etwa dwura no na busensi am no kasa de nananom wo manhia yimfie no otumfo aka bo ma che so mpeso mu yensiesie wo asantemem ansa na dwura no adrus na sei na ahemfo no ede nhyehyeye egu akwan mu papa du ba ko na eno otumfo ne aho abe to eza pro na abodwa ogaga na da no atuga nti free hokon etimi bibia ebe yese ebe ndem drama yayen na jenu so eje ho bio se me ndada pai sabio yabeye asiesie prapra botamutie bola yi ane ho ntutu api ewo sabi maseha ane nanama ma he enclose nyina so ene yewo ba somphobia omo hwe sa adwuma se ana acham insurance boku adma otoso miensa wasante henchame ona odano na otumfo nso chame katangaji so ogwa no oho nti ya kwanda ma o man hyehyɛ a memendai ebehwɛ sɛ edibeti apom na ahwɛ ama wase ayɛ kan ene zoom lion nso adinkuta ho a onso de nema pi eba abeboa na adama anam sɛ no na animanimu yi me nkamada akasamu no ade ama otumfo achame he na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ tutuɛ no besi akɔ memenda abai ese akobom mienu na fa anya utumfo huhu anka anya pa sita de ka so ben ke stress e tu cheda nzo aja ni huhu nti ka se na ne bi na ya stress sabi oka e we tu bia dia anya say me free da member me free tech e be du ma shia ha ke mi do hwe ba ko ne fa nti e pon na me ko da ben de be free abe no na odu da be no motwe nka oda manka bia ewie a ode kwa ma ekwa nanka akwa bobo ahụ ọcha Good Friday na me na etinye anya hoden aye eduma na be yese aye kabeti an bo piewa daga ebru edine we hu wi a enko tubo anaroma ya le suro de ka re fisuro daga opoja no a nja yi kwaso fo yi won mo ko kwaso ka me dwem ho bo free ha adru shia so ma free ha adru so nti enka ora ma tibi ahwe na Good Friday ya kwa kwa Nananom sɛ nana otuosi bɔ kaayɛ no nti afei deɛ ɛyɛ afesonko a yɛwura ɔtena sikadwa so nhwɛ aduonu no a yɛ nyinaa yɛ hyehyɛ sɛ ɛbɛgyina kɛseɛ na nhyehyɛ de gu kwaa mu ma ɛmu baako ne ahomedie sanitation na no fapem ne clean up exercise a yɛbɛprapra kurom ate sɛ bɔɔla ne gata no nyinaa ne asesa ne nyinaa de afiri hɔ amana ayɛ kama ti yɛno
ɛna ameboa memenda de ni babedi ho dwuma na enya nnuro no na Kumasi assemblies no a ɛyɛ KMB asokwa ofori krom asokore mampon tafo suame kwada so nyina ka bom from Greater Kumasi na omoye no memenda edi bosume kan bia omuguso a omoye na enam se we ne de dapa na so nkunti no we ne de enye Kumasi fo ho ase mansini bia wa santimem ha biara ebe sere dwuma ne ebi ti de mesre nananom titu amanya ne se we de enye se otifie na ona na nkoye ba ga kacho so o ya ne kama enyina be shenta ade mpaboa na edi akiri ni ahwe no mu amahwe mu nkran na etima aye ama dwumadi no edi mu amana aye kama sanso so na abrempon ni nyindara enso ebeka ho ni aye ama bibia aye kama no kureni sebe osante hinu amu enso be shada ade mpaboa no aba mia Kumasi na emu ohunu dwuma ekoso na dwuma die no be sha ase no nsia na ye wie prem to we to be aye 2 o'clock store nyina ebatum edi dwuma ni bia asa no ma bi na na ase bia be kama kane no na assembly sine ya omunya ebesisa emura no ede egu abontene ewi a yensisa enti enimra amoso no na ehwe edi kukuku oso no na nyina asa gugu atasin mu na se pa so bia no so eledi enhye no zoom line for ta echi den san so bia san besin so to sugar is pre di account se be fi bia bia no bitini afa echi ne yeyi ne de fi ho ama bibia aye kama nti yes anase bia mfano hishim National Youth Authority omona akuakuo ni fan cross ahodo wasan Kumasi nyina ehiomu omu nyina ebeka ho panel koko bebre ebeka ho abiaye ye nyaye yimpo no Regional Director of Education obuhu se elo memenda ye ebe no ne school fu amakwan enti na omu nya school fu omu yibi enti omu ma omu di kan kura ayo omu die ama obia ye ntemu die man ye kama nya emfodi na efire bukanche ba ye no krono mu ate se nwan enti ade a ye ya nse ahunidie kama bibia ebeba bibia ba kama ti de yesre ense obiara emfa no nhyem na enye ne dwumadie no enye kama do bokra ayifo ko abofo kada mu ase media fo mu nyinara madalo ma mu modawuru ma yen sebe ya dwumadie e ba bigi no bibia ebe kama ne kaise ba fo ya boatin ada ishi ase no okan wi se sebe ya enka omo Kumasi titu mo eben menhia ndia asa na se fo ndia obia pentini da ho mekureni moya habaye hye kama enjenu za 12 May no ebe dwumadie kese nanka ha no aye kama na nam sa nti ye ne Leland 24 ya hyehyeye o mati ase so mbeti susu ehwi e dia maye enti obi biara obi ebi no paint no ohunu Mr. Kofi Owusu a oye register Regional House of Chiefs na obechire ne kwan no wati na ama paint na ebo no ewo fom no mo so atimi ayama na kama ti ba kwa amede ka ho ene se ahemafo o mo susu pantu na menu se eye bosume ne de to so eduonu 22nd April obeya ahemada Queen's Mother's Day o asi ti nananom amahe o mari se dia na se emeni dru a mumwa wo mu nchiniye ka omonde beba o besa ye aduane bebere te mumwa wo mumma ni ntete no mumeye na media no bibia enye kama
bia be kama ti me sense su bio so obi mo bia ni mo mfiri mo ma yi na yenye ne kama ne media for so mo da go na anko echi ma ti elema sino mense assemblies no omo ne si omo na so enu mo hia mpre bebere omo agia tunti aden de omo nyina asinkiti se omba boa ama medina ayaka ma enyira nsa se nye kwa na di kaka ya no so mo titiri kuma ase no omo di kan akwa omo di kan akwa omo ya no meme de di bo so me kan ti we ni kura se twemu a omba sa ya no sa meme de di bo so me kan na akopin se ebe tru ni pompon so pa eye 11th May eye dapano ansana 12 May and then aba ama ebuja kese no nti assembly for no omuta echiba ana eshia no committee ni na eshia dum na yo mpani Japan one baby offering crime and meeting in our buy na oba wie no so ene na ma one de na tabuko adimai ene eshia ebo na mapi o nti o de you de ko fonum di na o ha otu fa chairman sade na chairman kan na say otu fo na ne nana Japan o say so otu fo edi fie di no media bibia o so ye no de boa emeni mo nyamba no oye osia de oba be shia e emiele dudwe nsemo na adwa be hin saka se ye be shia enura ukwada no to no asa African bai no oba man crunche se ono Ghana se we local governance na local government system one ya prapra wo be bia 261 districts no tinye kumase ho a be bia otumfo na man hin na no mo a ombe clean up no ono aso ne officers wo ho a ombeboa amiaye ahosiesie no entinye kumase nko ase do tumfo ka no oso tumfo ka che ne se be bia sanjema ko ka bia de so sini nia no odi nema eboa ama ho didi na kaposo ye ka se kra t-shirts a ye de be clean up odi ba ananan bi be t-shirts na bia brono bia otumfo be ko bia mo nso ye mo t-shirts ne bia hye ana osade ne nko fra ba dia na ha otumfo em se mfie enuma atwam ene mfie dunum ni duninya ye ko ni ko ya ho se ni prayer ni ejego assembly for nsa we die obema track a station wo ba bia nti ye ya na sesa ko ensu ototo gabi nyina gapi bompata na kuma ba bia ana mekan asanteman ba bi otumfo na nanum ni wonya obehwe na zoom line aprapra na dey so kan say enye no kwa bia mobile toilet ko di besisi ba bi se bia ko for pra no mutibi nkofie ni nyina obehwe ana osaka say mo otumfo ente say nye sanitation nko a otumfo ni fie di onu ni a oye bibia wo so boa na de ni mo nyamba no okan ho enti say no yakọ tuna oye host platforms bibia ne na ye enti deba na ye be ahohoda obeba be boa ode na ho ode ne mobile toilets se Ghana de ahosisi gina omo na ye so se ni nya obeba ye be na mahim amahima omoda no 22nd April ba be boa na 24th April so be ahohoda otumfo bodwa o se santemai ode ahoho na ti ha ode na ahoho na chichire omo so bodwa ho eno so obeba ana face so 26th April and so ye be asori wa ha eno so sa wa be boa ana 12 May aye dwabo kese no eno so sa zoom line obeba abeprapra na odi mobile toilets LED BBA screens obeba protumfo na de o se osom esom mo ano ti esrem na nanom mo yina e mo tumfo na tapai yina MP na mo ma komasene santima yina honte ndama na te se abusia wei ene ne ahemfo no eka wo we ya pe ena opem so te kokoso ai do ti krawe brawe ne ekrawe nwoma so wono so ede aseda ene hihye ni bi ka nyoma chese omo ehihye ye anombe sisi asantememu amemu ati kosi ombetwa dwura no enyina so ede tato na da ahemfo yi so ase ede eka na sei
ene opem so eka ne nsem efaaye also da wono panel committee a se be dwumade modi so na ni wo de maso pa so je ya mo ye na mo ye se ya se be ye we fe dunu no de e bonyam be santiman yo ana no mo ye se be dwumade ye na dia to bia mo se be ya de bonyam no be gina ho yo o se me da de no asantiman be piara o pia pie na se be yam prapra don asantiman si di hu ni yo o se be enya ha kwa na asantiman se kwa asantiman se be fia prebu na asantiman o bu yam prapra don asantiman se be di hu ni se ye prapra wi a de che consider bon fo jina transit mo de consider un zampa ye wura pe de nunu no e ho se be ho ke kan ho so a committee for a je se be ye wura en fia de nunu fia se be da ke se wo si wo mi zo ba chiro ho se na me pa e be bie no ananom obi an ka fi e so obi aba de be hwa de ke se a kotoko ne wa ye de che santman monyam what we do obunu se ozo wo mfa nkame wo monzi omuba omdo bi fu beto ho iwe ya na wade bubu no wo no mo se di asa ko na se be ya do wase ado be du ye wo maka nyina ye nya ye mu ama ne ye se da na maka nyina ye wa se na no nyina ye mu ama ne ye na santuma ji se bi no se de maka to so nyina no me ba se tim se be eye se be bosumu ye be wura mo de to so dunu no ene ye bie sa de no ti tu me da de edikan na se be putu furu so ya ba ansana anama hima so eda no aba ye wie ye na ho da no 24 furu so aba na 26 so se be wura sa da no da e si se be be nwa so se be ma na nam kwa so so akire no ana no me fa nche no so sa da no so se be obeya so re kese wo pa ya so e wie a na sa ho babo atuom na ye ya ho babo a na se da pa de ni mo no na ho pa sa se be papa na sa ba biu e wie ya na sa de chia na ko se de kese se be na no mo se ye ran tra se ya no mo dua na no mi na fi mantabo mra no se na cha me mo be tra se na de frasafo e ba no frasafo ba da ko ni be bi o ko be su e we fra ba no na so bi e be tra me na house ha wa se ho no ba se mo fa mantabo bi o se ye bo dua se be sa se he ni fe donu no ni di e to bi a mo ho obi a do ni be ji o to be ji e do ni ke to ni ko ni ke ti yi na se be no mo tun sene e no be bo tun sene ye wo sa se be ampa ko to ko ni fe donu no ye na ye di abo ma se be santman ayo ko so to se den so John so na nam se bidu bre se ya ana se na nam mo nchen mo manfo hu ma fade e do ba ye wo ye gu akudwa no ho a wo ye pie ye wo sampa a se fo wo ba no we de hu da ade we no ba ya to akudwa no ho e de e fu mo nchen ya da na ba to ye no so mo ya mo de ni na ba fra na mo de mo fora ka ho e be fe so na no ye na na se be o ho fa mo ne mo ye mu sa santman ye wo bi ye wo bi che na ampa e wo sa santman da tiase si na no ye na na e di afa che do bia mo bo aho se na no mo da ba ga che nsa o da no ne mo santman so de ye ka to bia se de no do so we ba so de ma so pa to be translate na ye fro kwa man se mo ko an no pa so committee Ebusia na chese ya mampon na eye ni ewie nku ade na se opem so wonya esi ni si ana mu de mana na chese eye dwira no
eno otumfo eba betwe nyanim se asantefo de se bi yempe fi yempe nkeka wa ye bibia ye pese eho ete ai se de ohu sa asantini epie ba bia hu na no ahu no na ho fama ne chese nanim kura sere ye kura efe no nti eno opemso pese asantememu ete ahunindie eba Kumasi monten so miaye baby se de Kumasi meyo no eye no sa bia ha opese monten so ete esan se wona free amahodo so beba dignities ne ani ntine titiriw ene abenti on beba nyino me say yes Kumasi ye die huni ankasa no ti eno opemso ayesa enhihye ede agu akwam awusu ye nyina ye kamomu ani ya motumfo nye siesie Kumasi abonten so ansana dwira no watwa aha Yalan Media Ghana wabaso inku ade obehye wa like wa comment so ede amame mia notification bell ne turn no ni nyina se odi kan ebe subscribe and san watimi ayesa ade we enyina abusia se wo Europe and America nko ade obetimi ayizi send wave money transfer app no asend iska ede aba Ghana se wo send amani pa no we mobile money wallet and a bank account so de obetumi ayuzi emfa woni network kro a wo use na busia se ubenya $20 free adi nya so be easy ye promo code JSXM2 we use that promo code we dia o first transaction pe na ubenya $20 free upewe na opedie midin the atre broni